John Abraham ubadai uteng shop bapau nam haki film Bollywood. Menta ka kenti kalahir bah ke yeu ak film chung haba pelaj haki cinema. Henry une uklud ak film ubadai try jong ka North East United Football Club. Ulaki upat haki kami lakai football namar kani ke tim ke jong Karara kum ke champion haka final football Duran Cup ka badang syukut man haka lai puiterik Agos ha Kolkata. Kaplim kabalaak da John Abraham ka Veda kabadang syupelaj haka katsan tarik ubnai Agos arjar pusal habaro ki cinema India kalong ka flop haka box office namar kalkamai tang arpsan klor namar abon pelat ke jing penlot wala ka film jong ka Veda kala flop katkum ka box office Henry kapan kemen pat yu John Abraham namar ka tim football jong kebaju lakai haka Indian Super League ka baladai try damu ka North East United FC kalau yara ya kajing job haka sen kebanikong haka jing lakai football chispa lai fulai Duran Cup hajin bagla penlem ya ka Mohan Bagan da kajing kenjar penalti ka Blalong ha Kolkata nama kajing bam ya yusuk ki film balak da John Abraham menta uladon haka nambar ka bakat lai haka jing sudor ikiting shop ki film hindi maka dor ki try film ki siu kalong arpo klor nam takawai ke film bunuak kan ba uteng shop ubahe jing siu haduk menta bawan nangkong haki film hindi udai Shahrukh Khan uba ka jing siu kalong chispa san folklor hadu arpa san folklor banak ya kawai ke film ke basdang ban flop jong Abraham kadai nado balaak ya ke film pagal panti ke bala pelat hasinema haka arpa tarik na bombar ajak kandai kakamay tang life like klor ka box office hari ka jinglot kalabun siya kamambay saga kabala pelaj haka kanatarik match ajar puway kakamay kandri klor tingka haki cinema kat baka jinglot ro kadang buan henry hadu menta kat kum ka box office kadang sa pending kasatya meba jayate tu bala pelaj haki cinema ka arpsan tarik na bombar ajar puway kakamay tang khatlay klor hari ka jinglot kalong bunsya Kaatak part 1 kebla pelaj haka sitarik April arjar puar haka mai tang khatlai kelor ke X billion return kebla pelaj haka arpun tarik Julai arjar puar ka kambiang namar kal kamai sapoi kelor tingka mat ka Beda ka ujon ubadang suak kebadang pelaj haka kasadarik Agos arjar pusau kebadai ke Independence Day kane ke film kalahap haka kadan flop jong ke box office namar ka kamai tang arpusan kelor tingkah